Jeste. I poznavao sam i sestru i on je veoma lepo svirao na gitari tu u školskom dvorištu, pa smo igrali mali fudbal, znate ono, okupe se devojčice, logorska vatra, malo gitarica, neki čaj i tako, tu smo bili kao šmekeri u kraju, on plavi, ja crni, imali smo najbolje devojčice i onda preko leta Olin bazen kultni i onda smo mi skakali s desetke salta, izmišljali skokove, Japance, mrtvake, daske, bombe, tako su se zvali naši skokovi u vodu, što su klinci imitirali i tako smo bili, jeste, to je tačno.